Pozdrav svima, radimo loptu. 3 bronzane kugle poluprečnika 1 cm pretopljene su u jedan prav valjak visine 4 cm. Odredi površinu dobijenog valjka. Dakle, pošto je nešto pretopljeno, morat ćemo naći zapremenu, jer 3 zapremine ovih kugli, odnosno lopti, biće jednake zapremini valjka. I samo da nađemo kolika je zapremina. Pošto imamo poluprečnik lopte, R je jednako 1 cm, lako ćemo naći zapreminu jedne kugle, zatim i zapreminu njih 3. Dakle, zapremina jedne lopte, VL je jednako, dakle formula je 4R na treći pi, pa sve to kroz 3, odnosno V lopte će biti jednaka 4 puta 1 na treći puta pi kroz 3, odnosno V lopte će biti 1 na treći 1, dakle ostaje 4 pi kroz 3. To je to. Što se tiče 3 ovih, bit će 3 puta 4 pi kroz 3, skratimo 3, što će biti 4 pi centimetara kubnih. Dakle, zapremina je jednaka 4 pi centimetara kubnih. Pošto nam je data visina valjka, dakle imamo da je H jednako 4 cm, a mi znamo da se zapremina izračunava kao baza puta visina. Tako, u pitanju je valjak, dakle imamo samo baza puta visina, pa ćemo odavde naći kolika je baza. Dakle, imamo 4 pi centimetara kubnih je jednako, bazu izračunavamo kao R na kvadrat pi i puta 4. 4 i 4 skratimo, pi skratimo, ostaje da je R na kvadrat jednako 1 centimetar kvadratni, odnosno R je jednako 1 centimetar. Dakle, imamo da je poluprečnik osnove jednak 1 centimetar. Da bismo izračunali površinu valjka, koristimo formulu B plus M. Dakle, B će biti R na kvadrat pi, odnosno B će biti jednako 1 na kvadrat pi, što je samo pi centimetara kvadratnih. Što se tiče omotača, dakle, imamo omotač valjka izgleda ovako. Dakle, imamo ovde visinu H, a dole imamo obim osnove 2RP, dakle 2RP puta H. M će biti jednako 2 puta 1 puta pi puta 4, odnosno M će biti jednaka 8 pi centimetara kvadratnih. Pa će površina biti jednaka pi centimetara kvadratnih plus 8 pi centimetara kvadratnih, odnosno površina će biti 9 pi centimetara kvadratnih. I ovdje smo rešili i ovaj zadatak. To je to. Pozdrav!